Mirang Paul hichu pastor te ni hin admin he tlaih deuh do khe an si Zeiruangdah admin he an tlaih deuh nak asi Miphun dang dir mun hoi in nang ma zong ni na mun chon ning te kha tompa te wang kan chim kho to la sharing wang kan to kho to la ti kan du ko Aram pi tak simi chu volei chung Khrihfabuu Hruaining phun ni ruang asi kan thei chiu ban tu kan ni RCM a chuak mi na prostate an ti mi le living churches ball kan dilak kan I fon zonga kan zat di lo mi chu RCM an se le RCM hi an ni chu centralization in Hruai min se Martin Luther ni RCM apal arakti mi hi Hruai na fa selo chu kamu ning bak se et min a selo zup na ka se a big tan khap na kong kha paket thori he a pe tai mi khap na kong a pal khap na chu lak song se menung le to mi kho mi lo menung na amana pe ring lo ti mi kha Martin Luther ni fak pin a dir pi mi se et min a pal atirim thim lo tu sa si chade chan chu se da approve na kan te chon Martin Luther kha RCM na chotika Lutheran Khrihfabuu adire Lutheran Khrihfabuu vial te centralization and Hruai means centralization and Hruai mi pau pau ni in pastor ni admin tribal law so pil law din se John RCM na chok mi laka bungan pipi Presbyterian long centralization na si at tu tiang pastor ni admin tribal law John Church of England te na zong ke RCM na chok mi bungan pin si Pasitani admin and tribal law. They are need to centralization and Hruai. Church of England in the chok me Methodist and his law centralization and Hruai. Le atuina vanchim mika Mirang zonga Baptist asimi pau pau he. Pastor ni admin tainti. 2000 so felteng tiko Baptist ti mi hi RCM in achok me prostate and laka. It mean lamatao big mich Baptist kan si. Atoi localization ni kan kal mi sim he. Bible pakin lamatao. Baptist et mina atha chem apai kan iru cha. Lamatao big mi Baptist ko kan lamatao mi umlo. Et mina. Zai cha. Local system in ani Hruai cha. Pa chita kha Khrihfabuu lubi ka Hruai tu ani ru cha. Kakhaan kalmi si sa he lam tao bi mi kamu mi Bible he call number tung sele bak si mi chu Baptist Hruai na kasi kiti ek kachim lang mang mi se jadi chati atwa hin angai ti chu zoglo a Mirang lam ten ha ve ten ha chu kan lai mi tambing ni kan mulo kan thelo wi atwa kan thei mi chu sai kan pong te mi zo wanum mi zo khiso na lo Baptist asimi ke atam tok bagen ni tianga centralization and Hruai tu sa pasita ni pakhat na eminent lailo apel samjai ngoman an lailo Mizoram Baptist pastor ne atwa hen Mizoram Baptist pastor Paul ke pastor pakhat ni Khrihfabuu ngan pipi pathum na azo khen khori pathum tiang azo khen ri umri tu hen kan ni lai thanga Atu sim kha ha kha zai on baptisa paseta thenga thonga bu khata thenga Mizoram chun pasitor pakhat ni bu thum anzo henry anzo khen khoko le cha ani se admin tlailo pakhat nan tlailo le kan ni lai ram baptist he ka chim che ban tu kin admina lam kan rak tawi Khrihfabuu Hruai na lam kan rak tawi local system in kan kaltika hi Bible ra chan bakse pathiani bekam luna ami phunna kha centralization bakna Hruai na au chauji le jong sia biaknak le jong sia Jerusalem ba central Hruai bekam thar jong hin pathiani Khrihfabuu hi center bakna Hruai turin chu cha chu central Hruai nak chu atu tian atlai mis R7 se He RCM Hruai na centralization he athatcha Luther zong ni
RCM đã soạn na Lutheran vial te centralization in Hruai, Presbyterian vial te centralization in Hruai, Church of England vial te centralization in Hruai, Church of England đã soạn mi Methodist vial te zong centralization in Hruai. Kan ma baptist pakhat long he centralization in Hruai lo mi kan se. Ma hi it mean Khrihfabuu Hruai nak lam kan tlaw cha atui din tu tani kani kom nak asam pi big tak pasito trasimi ni Khrihfabuu it mean tai a tim peng mi zong he asam pia lam kan rak tlaw cha se he asining ding asirim rimlo ka chim chang kha ke chu atua hin ka lung re thei ngai mi pakhat chu zia kan pong te Mizo anu me Mizo rama atua chan he thantang aron hu chan Mizo rama tak refusion kal pasitor zong tampian kal cha chairman zong tampian kal atua hin anlunga film ngamo te karu mi chu Mizo rama zam abik ta long tai le tampian kal mo Mizoram chu Presbyterian ni zeda nei kan ti sia chum durtanga Christian Hospital tha te nei Mizoram Baptist ni lungleya serkona Christian Hospital tha si zung tha tan nei long tai leya Lairam Baptist ni si zung tha tan nei tha Zeiruangdah ni tianga lai tanga ha khana Khrihfa sisung Christian Hospital kan nei lo aruang chu thil danga selo et mina kan rak pali local system kan rak kali kan tang rule ti lowi ma pum pak chewen kan diri tan rule nak lungput kha ti lowi chu ruanga chun tlau pum pulokin lai mi kan tlau nak sitia kan ma member zat che lai tang baptist member le Mizoram Baptist member he kan ma zat sevlong si Mizoram ke asinan missionary na thongkhat rang lon tha atua hin ram sunga ram le nge kan ma la khom mani do missionary tha thongkhat rang lon tha chu kan ni chu thong ni man tha ning kan sinan thongkhat chim lon azat sev sanga man kan tha loi sanga azat sev za hi de soma man missionary kan tha ri lo Zeiruangdah local system in kan kali ma ke chion kan dir kan tina kha kan tang role ti lo we pathian cha thilian ngan kan to kho ti lo missionary kan tha lo Khrihfa si jong jong kan nei kho lo an ni Mizoram na chon Christian high school tiang an nei kan ni sa high school sim lo mula dan man kan neri lo Khrihfa ni siangin hi feel te jong hi et mina akhram pia kan nak ipali local system in kan rakal sai hi lam kan tlau na bigas chu cha atui kan ikom mi bihan hal mi vial te song hi asining tak taka cha zero ara pasita ni admin tla etim ja thai lai lo local in pe chu local system pe kan kal chu tai di team chu tang sang chu te how many el ngam ti lo chu te chu cha atu tiang kan lam atluan kho lo nak le lai mi hi pathian betak zong kan pem kho lo nak atram pi tak ke ka mu na kha chan et mina kanipal zoom nak zong kanipal kharong pakasi adong naga biak ban chapdu mi chmo falam FBN timi ke centralization in kal ani timi pe umlinga man an kal man lo local ani thil than athat lo cha pe si chu tia kan ni ha kha than lang ni kan ti athat lo cha se lo athat tuk cha lai mi nen thin lo zai cha zo chin chi ok atlak mi bia chu hi tha en rak san manu Mizo pau ni zai ban tu Khrihfabuu andir zonga centralization in ani Hruai di Mizoram Baptist zong local in pakhat man kal lo an di lang centralization asame dong tiang tu ni tiang se ko Mizo asimi pau ni zai ban tu bu andir Khrihfabuu andir zonga centralization in ani Hruai an ong min di an hlo ting di fon lai mi Zeiruangdah centralization in kalani team ko
arama chun mu atu leo renguni founder vilte jong khi arama chun centralization kalani team di asina in kum sawan kalmallo lokala ani thialdi Zeiruangdah ani thialdi Zeiruangdah lai kan cheilo nak ase a thancho lai minin pathian rian hi pochom nak chewa kan ro cha si naka zoom ko nga dak mamo lai minin pathian rian ti mi pochom nak kan ro cha si anni mi zo hi pochom nak kan ro lo pathian rian a sia chun atu mi zo ram bapti na ki mo an gs na ki athama di tika khote a pasora kal ko now tat nak pakhan man nei lo kan ni zo man hi lai ta he kan pia ta na thei ko we convention gs chu chimla association na gs atun chang mi chu an tham adi tika khote a pasita kiran du ti lo cha ram thum na kha kale kuliren tu ne tim ti an rani ko kha thấy cũng lâu mò cha đến luật man association area na tuần gì tuần chẳng mi chan tham đi thì cả ba sĩ ta có thể kiran du ti lo ve an rian le ti tung lo ve adok na kha chun refugee an siêu ve ram danga kaldi rot lo tu sa lai mi ni chun association gs atun chang mi zong kha có thể ba sĩ ta kir adu ti lo an ni mi zo chu an silo an gs tram adi baka khote tak tak zonga pastarian an kirko now tat nak pakat man nelo chu za ni tiang an ong min di kan ni lai mi chu pathian rian ti mi po chom nak sewa kan ro cha Zeiruangdah centralization an du lo angai tia copy mi kha khote a thial chang lai ti kha an thei kha thial kha an du bak lo falam jong chu fba jong chu centralization an kal nan thial loading in an gs kha zana athi topin arani puti an valengi zang fa na kan thial ha muti sa khate khan an athon chap na kha zik noi na khat di falam fba kha adong nak sen zai tiok tha ilet ko si an di centralization and localization an thial tha chu cha na behal mi chu ale nak atoi chi zai lai mini chun centralization an thin lo kan thin bak lo Mizo ni chun zeibu an dir zong centralization an hruai a lo thing lo mi pakhat man anum lo nin ni tang lo thing di lai mini chun kha kan thin ti lo de cha pathian rian hi ko chom nak cheu kan ro cha se centralization so ma du nak sa lo na chung le tha na ka kal se ha atuna van chim mi pathian bia tak tak a annung lowe patom nak cha a ve an tuan ne van ti mi zon te kha sido ngai se sido do se lo asita tak mi se ko asita tak mi se ko te pathian bia he du tak tak la pathian cha tuan tak tak lai ti a chun khoi ka thla nak po khan kal kha hawi du ding kha sa chang ne kaban to kha du lo wa khan chon centralization kha cho longwa anga ve ti hoi lo e ma bak lo local la khan kir than kha haw ko se atu na ban chin ya tha tak tak